I pozdrav svima, još mi novi video. Danas igramo Roblox i pokazujem tajne lokacije neke koje rade, ali možda i dan danas lijepo, kako što ja znam. Ali idemo na prvu lokaciju, samo da ja izađem. Prva lokacija, sad moramo samo kućušti. Nam pokaži gdje se nalazi. Znači kad dođete, inače, smijete na brzinu. Znači dođete ovdje. Zavugujem teba. Dođite ovdje. Imate ovdje put. I prva lokacija vam je. Ovo je tako samo lepješke. I to možda već svako zna, tu ste tako prije ulazili u banku kao pljačkali to. Ovo imate jednu tajnu lokaciju. Znači ja ovo sam naučila od kad. Tu imate ove kamere. Kamere pa. I to je prvi, ali inače ovdje može tako ući kroz banku, ali to je tamo. To je nešto. Idemo na drugi dio, taj tu, ja to drugo. Ali ljudi prije toga. Bumala kaka. Ona čopa cupa, ideš li ti svuda. 1, 2, 3, probudila se ona. Šta hej? Good morning, dobro jutro. Dobro jutro, što ostali ste živi. Please, so, dolazi umoća. Šta je? Good morning. Dobro jutro. Jesi ružna, fuj. Fuj, gadnije. Gledaj se. Već sad vratim. Šta mi šta je ovdje? Grubi. Nemoj! Budalo! Danas ideš u mrtvaru. Čime? Uzmi je i ide u mrtvar. Opa! Ide u mrtvar sad. Živa je, ga pogledaj. Sad ide u mrtvar. Ide u mrtvar. Dolazi vamo. Ideš u mrtvaru. Gotova si, opa, Hajmo u mrtvaru. Ajmo Aleksa. Aleks, dozvam. Aleks. Ovdje imam pojma. Aleks. Posle ljudi svega toga. Vrijeme, gdje sad nastavimo snimati. Sada je, znači odmah tu smo već kod ove lokacije. Aj sad ti možeš slobodno u kuću uđiš server. Pa ne. Pri sljedećoj lokaciji uvijek bi to ovdje. Nešto uvijek bilo da se klikne. Ovdje je bila nekakva ona, ne mogu se kako se zove to. Nešto uvijek, znači uvijek nešto bilo da se klikne. Ja se sjećam, to je bila nekakva ona kanta s nečim i tu kad klikneš ona samo ko se otvori. Ali vidim da je to nastavlja, ja to što ne znam od prvog kad nisam igrao Brookhaven. Pošto sam igrao, naravno, a dok nećemo. Ali da nema šta je ovo, boga me briješ. Znači ovo me nema šta je. Hajde sad možeš ti tamo otići, na sve tam si vat. Ok, znači to je isto gdje je bilo prije šta znam. Ali idemo dalje. Sljedeća lokacija je... Ovdje, znači, kod benzinski dođete ovdje. Opa, cupa. Ovo je jedna tajna lokacija koju sam otkrila od jednog youtubera. I vidite ovo je. Koje? Ovaka znači lokacija. Ko što je tebe pitao? Čuvi morate naprijed da jedno bude zeleno dugme. A ne znam kako. Možda ovako. Zato što nisi gledao. Zato što nije ni onda napraviti. Pa znaš što ja nisam gledao. Pa nije niko gledao, ne zna niko. Pa kako on zna? Ma ne zna ni on. A gdje si? Ko treba pita? Aj nisi ti on, pita, ajde vidi. Ja sam tu. Možda je ovo. To je, imamo još nešto zadnje da nam pokažemo što će vratiti. Ovo je ljudi moja zadnja lokacija, to je... Vrijeme za smiranje. To je lako. Ovo kad se nek vidi, znači ja sam kada. Idemo u Afriku, sadimo papriku. Kada ovo padne, to je gotovo. Nešto ponavno. Da radim. A bumala kaka. Ima žabe na kaki. Nije baš
Evo prvi. Uuu. Tu je nekakav bude neka zombi, ali nekako zombi. Sljedeće. Skačemo. Da, 3, 4. Kude? Georgija. Vole, betečka. Gamec, reator, vid, a hup, snovn. Pup. Pup. I to si u vas. Jo, i vas sickran. Alife. Ima roten. Alife. Alife. Ti Alife. Alife. Nema Alife. Doviđenja. Video kraj.